Ribhoi Sinat College kebadan ha sites ning Ribhoi District kabela itu da ka nehu bat ka embos ka court admission da ka benta ki samla buli ki bakwa ban pendam ya ka 10+2 ha ka arts bat ka Bachelor of Arts ya ki jingte ba kambnya pila ban pun ha ki ni ki number pra nuat henriu kendai pra lani pra iwe la iwe kendai nyo kendai san pra le shibun Long live Margaret! Long live Margaret! Long live Margaret! Long live Margaret! Glory! Margaret! Glory! Margaret! Kaseng Confederation of Ribhoi People lane ka kom hakawat ka baar kalalet ban penpau ya ka jing ai mensiam bat kershan ya uba Arden Miller basoyomoy MLA ka Nongkrem bat uba deiru u President Rangba jong kaseng VPP ubala syong sya tngan lajan laisngi kenti hakmat ka Additional Secretariat Shillong na ka benta bandawa ban penbet ya ka reservation policy. Katay ka jinglet penpau ay jing kershan kaseng kop la penlong haka arpaw hinyo tarik jemang arjar arpaw lai kabada ki spangot ki nongyalam bat ki khot jong ki circle bat ki unit baper na keleng ka Ribhoi District kilaya poi ban shimbenta sya katay ka jinglet ay mensiam bat kershan ya uba Arden Miller basayaman. Habakran sya kilat patay kubor nakaliang ki nongyalam bahakmat kaseng kiba kentop ya uba bandari rentatiang Presiden Rangba bat uba pateng mersing working president kila berthen ting da kabaong balada ka sorkar kandang menti bat kampiang ya ka jingdawa ban penbet ya ka reservation policy nakaliang kaseng kalalong kabalakloy ban penlong da ka jingeki kabajor wat lahap ban poi hau no putru ta ni menta naka Confederation of Ribhoi People isongkya kede kam ko bangi penbet kirke menta bangi wan berkersian no yai ba Arden nadu kasni basdang adu menta ngimpat syong thaj banwan ai jing kersian ni ba Arden namar balai ka isu ke ba ni kersian ni ba Arden kede badan kame nam ta kari ba jaj benriu nam ta ki samla kalawai jong jaj benriu ta kada ngi wan mentang dia baro ki member 3000 ni wan ban ai ke jing kersian ba ka message ka basyai ke bangi pha naga kop apa di Ribhoi District ba sarkar ke dai ban simkana mardor ya kade ka kam ka ba ka VPP ka dawa bat ka jaj benriu ka dawa tingi kum kisang balang ida kerpa de sarkar makade ban penpen na mardor bat ka message ka basyai nga pha sagi MLA kasi bisyong ha ka boss jong ka NPP ngau ba get down from that bus namar ba ke jaj benriu kala thrang bat angnut syaya reservation policy namar ke jinga ka bangimat hagini kisnam ke ban sadangwan kadang shirkai shishu ta kadau ni kerpat ya sarkar ba baro ki MLA ki badan hakate ka MDA tu bagin soba ban ailam ke jingkersan lane ban penurlong no ya ka mat jingdawa jong sarkar lane shikmat nginam kenandien ban nginyai beteng nadu menta kasni ya ki jingi jongi ban ngin sedang ru syari boy na ka benta ban ai ke jingkersan bapuraya ka VPP kunju ya ba Arden angini bridgewood ka Confederation of Ribhoi People iwan hangne saksisin ban ai mensim ban ai jingkersan ya iba Arden halor kan kamat reservation policy naman hadu mentang yo iba ka sorkar kana submenti kanang le kuman na kaleng dugi kaseng ni sokhya ya kadang isu ka balasim lengba ka BPP ha ka jingelam do iba Arden bat ni kwa man kersai sa ka sorkar ba sobawat nam sngap menti whatsapp kelut namar lada fisiap kumne kan mau ba kanai ka jinge khi kan saplu ni kwa man kersai sa ka sorkar bana kaleng dugi khun samla gimla asu ban set gimla asu ban kun ya kanai ka jingle kuman jo ka sorkar den na raw ngiwan ang ka ski ban penpau sa ka sorkar to penbai no ya kanai ka reservation policy ai no kadang city sai ba Arden khot no ban ya kran ban ya penbai no lem kumta na kaleng dungi ka CORP ngini ya khi da ka bateng lada ka sorkar ka kwa ban buteng ya kanai ka kam na kaleng dungi ngilalong ki baredi ban ya khi ban wanum slam ru ngim sale asu na ngim la asu ban supai gidon haying ipai ki ba Arden kamen sim kamcha iba Arden ni sat kan hangne den ta ka daw ko sorkar badan burom wat nam sap kelut chu khot no ya ba Arden
Banekran ni kena gamat lem kumta nakaleng jongi ka Confederation of People nila tuloi konmi sakmat bansim kijinga ki waper lada kalau kam kaba ka sarkar kamla bansim nakaleng ka seng ka banmi sakmat bandawa benyo yang ka hok bat ka nisha namanda karibat ka jat benreu